Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Ha, Rojbaş. Rojbaş, kompüter ji te re lazim e. Kompüter ji me lazim e. Tu kompütereke çawa dixwazî? Tiştek baş be ya. Ew kompütera ber te pir baş e. Ava. Bevelle. Walleh. Çıkası. Ew kompütereke modela nû ye. Gelekî baş e. Pentium 5. Çipenç. Pentium. Allah Allah. 5 GB remavê heye. Vaa. Başa. Fiyatı 3 ye. Ez ev kompüter pir baş e ha. Ji Amerîkayê hatiye. Jiku hatiye. Ji Amerîkayê hatiye, Amerîka. Riyakağındaki çoğu bu hatiye Diyarbakır'ı ya. Na, me ji bo müşteriyên mîna te anî vedirin. Müşteriyem bir amin. Ji bo müşteriyên mîna te ye ev kompüter. Pas. Kompütera baş, ji bo müşteriyên baş. Le, xuyaye. Vallahi başa. Fiyatı 3 ye. Pıçıya kalu. O performansa vê kompüterê jî pir baş e ha. Binêre rengê wê spî û reş e. Xweşik e. Dîzayna wê modern e. Modern. Ew dibêjin ya modern. Kurdi çava dibin? Modern. Yani nûjen. Allah Allah. Nûjen. Kompütereke nûjen e. Kuru kişan zamanı kazdık. Mıkkat teştek fem nakir. Ev kurmancı ye, kurmancı. Kurmancıya modern dibêjin jê re. Pere. Çıkas perez dixwazi. Uya becaj mıra. Oh! Pıçıya. Ev kompüter pir erzan e. Prezane? Pir erzan e. Prezane. Erê wî? Allah. Fiyatı 3 ye. Pir erzan e ji bo te kompütereke wiha pir baş e. Hema bikire û bibe. Tamam. Çıkas dixwazi. Fiyat paha. Ya tu li buhayê wê nepirse. Li fiyetê wê nepirse. Ev kompütereke pir baş e. Kompütereke wiha hema mirov napirse û dibe. Tamam mı faham kir le. Beleş bidî. Bine dîzayna wê çi xas xweşik e. Pentium 5. Rema wê bilind. Dîzayneke süper. Performans, internet, e-mailan di yek carê de bişîne û bavêje. Xuyaye. Tamam. Pıçıya uya beje. Pere te dedim. Ez hep bikirin. Erzan e lo erzan e ne kadar dixware? Çıkası. $2500. He? Çıkas. $2500. Ev kompüter bi $2500 ye. Kompüterle Amerika hatiye. Ji Amerika hatiye le em la Amerika ne? Dolar çiye. Varaka. Çıkas varaka dike. Dike $2500 dolar bi dike 5000 waraqe. Vah. Çıkas. 5000 waraqe. Yani $2500 lo gava mirov dibêje waraqe pir buha xuya dibe lê ne buha ye. Ne pır vahaya. Na ev kompüter ne buha ye pir erzan e. Kamka. Pere min tune ez fakirim ez xanekarım tişt var nikarım bidim. Pır vahaya. Bise em bazar bikin. Bazar bikin. Tu ji ku yî? Ez dersim me. Tu ji Dêrsimê. Dêrsim welatê şêran e. Vallahi rastı. Başa. Kesên mîna te ji Dêrsimê kompütereke baş layıqî wan e. Layık me ye. Layıqî te ye. Ji bo te ji $2500 ez ê daxim $2450. Binêre çi xas erzan e. Yani penc. 2005 yani 2000. Ji $2500 ez dikim $2450. Min ji bo te $50 naxwazim yani. Ez ji bo te $50 naxwazim. Tam maraka şavuna $5. Te her malamını. Na be. Pır bahaya. Ka bise. Nikarım. Ne buhaye bira. Rastı başa. Kompüterik başa. Li vakas paramin tunen. Başa. Ka bise ez ji bo te fiyetekî çê bikim. Tu xwendekarî? Xwendekarım. Oo tamam. Tu xwendekarî.
Ez ji bo te 200 dolarê din dadixim. Ji bo te bila bibe 2250 dolar. Spas dikim lê disa jinabe. Pir baye. Ev ne Nikarim. bihaye, pir erzan e. Na nikarim. Ana tu vê kompîterê naxwazî. Dixwazim çawa naxwazim. Ha. Yevyan naxwazim. Pir baye. Tu Bak. Kurdî. Çawa. Kurdum. Tamam, madem tu Kurdî ez 500 dolarê din dadixim ji bo te. 1750 dolar. Baş e. 1750 dolar. Gotina wî bile 2 saatan digre. Pire na. Ez nikarim. De Pir baş baye. e. Ji bo xatirê te. Boy xatirê camêrî, min. Erê. Tu weke yekî gelekî jîr û zana xuyayî. Ji bo xatirê te ez 250 dolarên din jî dadixim. Bi 1500 dolarî. Binêre dike 3000 wereqe. Min ji te re 2000 wereqe daxist. Lê? Madem tu pirtûkên Kurdî dixwînî. Madem tu dinivîsînî, ji bo te ev kompîter bi 1250 dolarî. Baş e. Binêre pir erzan e. Nêvî daket. Na. Xapxa gotiye bêjî belaş e lê na. Ne te Belaş teyat cevap ne? eko. Ji kesî re nebêje ha. Na nabêjim na. Aha ji bo xatirê te tulawekekî xweşikî, delalî, jîrî, zanayî, tu muzîka Kurdî godarî dikî, tu pirtûkên Kurdî dixwînî, tu Kurdî, tu ji Dêrsimê yî, ji bo xatirê te ev kompîter bi 500 dolarî. Na. Disa nabû. De baş e. Ka. 300 dolar. Çiqas dolar? 300 dolar. Vallahi xaviştara rastî bêjim. Ez xandekarim. Binêre. He. 250 dolar. Vallahi bi dilgermî ser minî, ser çavî minî. Tamam e. Tamam e. Ne bibe? Mıgırt. Bibe. Bu min xaşî. Bibe. Çi bu? Xêr û xweşî be. Spas Pîroz dikim. beştara. Bu min xaşî. Ez Bibe. ê bazdim. Bibe. Ez ê bazdim. Îroj em ê fêrî peyveke nû bibin. Gava ku mirov diçe dikanekê, mirov bixwaze ji xwe re tiştan bikire. Mirov pere dide, mirov tiştan dikire. Lê berî ku mirov pereyan bide û mirov tiştekî bikire, mirov li fiyetê wê, li bihayê wê dipirse. Bilê. Ne wiha? Mirov dibêje ev bi çi ye? Ev bi çi ye? An jî ev bi çi qasî ye? Ev bi çi qasî ye? İja di İngilizî de jê re dibêjin how much is this? Much. How much? How much is this? Bi Fransî jê re dibêjin combien ça coûte? Combien ça coûte? Bi Kurmancî jî em ji bo vê yekê bi çi an jî bi çi qasî an jî bi çendî bikartînin. Çendî. Em dibêjin ev bi çi ye? E? Ev bi çi qasî ye? Ev bi çendî ye? Ev pirtûk bi çi ye? Ev pirtûk bi çi ye? Ev Pirtûk pirtûk bi çi ye? qasiye? Ew jî dibe. Ev pirtûk bi çi ye? Ev pirtûk bi çi qasî ye? Ev pirtûk bi çi qasî ye? An jî ev pirtûk bi çendî ye? Ev pirtûk bi çendiye. çendî ye. Hingê mirov pereyê wê dibêje. Mirov dibêje ev pirtûk bi 5 wereqa ye. Ev pirtûk bi 5 wereqa ye. Ev pirtûk bi 5 wereqeye. Gava ku pereyê wê pir be, mirov dibêje ev pirtûk buha ye. Ev pirtûk biha ye? Ev pirtûk pir buhaye. Belê, gava ku pereyê wê hindik be, mirov dibêje ev pirtûk erzan e. Ev pirtûk erzan e? Ev pirtûk erzan e. Erê, we fam kir? Belê. Belê. Tu muzîka çi godarî dikî? Kurdan. Yeşivan perver. Helbestan jera dişinim. Tu muzîka Kurdî godarî dikî? Müzika kurdu godarî dikim. Tu helbestan ji kê re dişînî? Yeşivan perver ra dişinim. Aynur ra dişinim. Metin Kemal Kahraman ra dişinim.
یه عشری من هیا میکایل آسان جو را دشنم همه راجی جمون باور نکی تلفن اونا که بپرسه تو هلبستان جی محمد شیخ و راجی دشینی؟ محمد طبعی پر روزانه کی چتره هنرمنده کی مزنه چه پر حزکم هوانک دلاله هلبسته خود تجوی را دشینی؟ امشتراگو خالوت من نبواری محمد شیخ و نمریه وی خداش رمخاشه که کنگ مریه محمد شیخ و وای 20 سال چه بمریه خودش درازی ابی کره پیویه ناویوی محمد شوخه تمام. ناویوی کرتیه و اش تمام. برا دشینم لی یه بری من ناس نکر مادام تو هلبستین خواه جبو سترانین کره آپه محمد شیخ و دشینی از جبو تا هنکی دنجی داخم باشه باشه اف کمپیوترا خوشک مدرن به دیزاین که سوپر پنتیوم 5 رماوی نزانم چند جیگابایت مهازه نزانم 5000 و کپاسیته یاوی 500 جیگابایت جیته ده هیا تو دکاری موزیک کو داری بکی تو دکاری ویدیو یان تماشا بکی تو دکاری لسر اینترنتش خوره به تاولا بلیزی و نزانم چی بلیزی و تلویزیون تماشا بکی تو تلویزیون تماشا دکی چاوا نکم تلویزیون تماشا کاره منه او تو دکاری تلویزیون جی تماشا بکی جبو سر کامپیوتری؟ خاطر حمول سر کامپیوتری نان ماجی چه دکه؟ تو دزانی تو دکاری به وی کامپیوتری به کچکان را صحبت جی بکی واه والله پرتشتک باشه او جبو تا همو کچکین وی باجاری پیدا دکه و جوان را ایمیلان دشینه خوب خواه واه تنه تو ببیجی به تو کچکین چاوا دخوازی چه تشتکی باشه بری من جی کسی را نبیجه ها نبیجم نه آها جبو خاطره تا تو لاوکه کی خوشکی دلالی جیری زانایی تو الموزیکا کردی گوداری دکی تو پرتوکین کردی دخوینی تو کردی تو درسی میی جبو خاطره تا اف کمپیوتر به 500 دلاری نه دسته نبو دیسه بوهای توقعس گوت مگو نه قیزا خاش دادمن نه قیزا خاش ندیمن سرک جی دبیجی کمپیوتر 500 چقدر تکو چقدر مانه کردی زبونامه مانه